besar kabinet besar Beras Ketrian. Ha kasingi balang khat praterik nailur arhaja arpsa ka kenhun kinong nyat kali Taurus na ka jela hapo ka Shakri jang ka all khasi Meghalaya Taurus Taxi Association kala pelong da ka jingalang penram ya ka sarkar batru ban shimrai kumno banne hadin ba ka sarkar kam shimla khat yakran wat hadin ba ka kenhun kala yaki da ka Black Flag Week ha kani ka jingalang lawan da ki try kali kinong nyat kali Taurus na ki jaka ba prepare ka jela uba Ricaldinus Dorling President kasenjuk haba ajingkran ula kenther tinge yak sarkar jela bat ya ki menteri sarkar ki bampatiau ya ki jingjinjar pat ki jingdawa kaseng shushu ulang balada kam sngap ya kani ka jingeki menta nakaliang ka kenhun kan sepelong ka jingeki ka bakhamjur ban penkenyo ya ki menteri sarkar bat aipor shitayo ya ka sarkar da ka ba kan sapha shwa da ka shiti sha menteri rangba ka jela Islam naya kali kawai. Islam naya kali kawai. Islam naya kali kawai. Ko sarkar program abang ilawan da kijajai lembaga IKLTE balai kile balai hamisha badan balai bagi hamani khat kunie hemtep ingjinia teman Islam kan usir dan percaya kalian jemaah presiden joki IKLTE perlu kibarkan sekematian bansiu ikut kali undang show kain gini disau nak kita masuki bagi aibor ini benar itu bampan yang sakri bansabi yang tinggal jenis antar kali berterian dan di bawah Henry yang kau motor pat hanti apa kau motor hilang hidup aduh bertanya yang tinggi aibor ini ikut dinabal kena berpanas kami dijadikan long yepi karena sama siapa lang polindo bagi kami besar min sami yang siapa matang kalau kami semua bagi kenyo yang ketuk segi besar kabinet besar Beras Ketrian dikeluar memang kawai kemampuan kenal kasorkar kalau pensiun yang ayapi kelai diskin kelai prime kelai kita kembalakan dong ilam menakmat barajin cerah ngerapet mereka wapet kan yang kam sorkar ngerai ngerapet dia ngai kemba nada itrai kam lajong bagi seng kam lajong kalaba kalale dak kuning dak kuntai i kebakan keluar lut bagai khot bagai simlut Hangi yang percaya ikam sobha somyak juga sarkar kelajan manu payonong di mantep ni pradebal berfai lalu kena lambat jenai silong bagi bahas silong lu takwa yang kawai bagi tip ni ka cherry blossom kata cherry blossom kebang kila pendiang lupa lai sang nai berwan kita kenang tem napari napar ke jelat ni sakat noram sakat nong ini syak garam kepada sarkar kan saram yang hari bekerja beri jongi dikeloy bersyak kata garam dia keloy keloy berpendek yang kebetulan puno kalau ada kiwan minum tem di paper dari macam dari jongi kepada par dari jongi dikeloy bantik ker dari bersenkia yang kebetulan puno bersumar yang tukang plastik kusokar program ngakran ini lalu kebersihan juga tumbak pol ngalipin pindu pila arsin ngalakran maldi kayak kebetulan kebetulan juga ngansai no ngansai laka sentur juga Andrei kalau nenoi kalau kampung apa kisni gipor berangnya agini kisni gipor ngaiba kusokar kam ikut jauh yang ngaiti ngilong ipapok siya rebal ngilong ipapok ono bisu ngilong ipapok rebal kesokan ngila jumpa boro ini ipapok kin mau balada piong bat kono egis kami jengkran kono nrei hama kapek hangi haga jing sisya kalau di berkotken nah kalian ke IKLTE kalau orang bang imlek marwai mo akan dulu kekam bila ihi
hak city kita ngelak pak sekarang lifestyle sopong rupong yopong sispak in sama kerjaan ya kawan nanti kenal maka percaya di peradaban nangis sekarang waktu jengkemen nak kalian juga di Bali jika jika ki jongi ke ba saka sarkar minyak sekemat pindai ki follower jongi ngalong pindai hi dinong Kristian dinong cikam bapura ya kani kamat ke bangin sayo dai ke cingto yang aya pilang barok duit dai niam karena kau mengambil ini sama sarkar ya kini ke ba ni don kam bagi jike tungi kita bal kita dalam pokok adalah orohi oroi Kong agenda kabangin siap nang istimat adalah sarkar kamsa kalau opening letter show CM of Meghalaya again wadana kumaso wilwel chief minister ulit Europe ulit Thailand Sibnai na arnai ulit elbe ke city ni tutpaya setria ya kini ko opening letter sapa niapan Simrai dan dekat papi ke travel kani kami kong agenda opening letter show CM Jong ke Meghalaya kabyang sebab semua orang kebiang memang dia saya salah telingan kebahan tolong bersengih kemai haki kelas option dari ke wangisne sengih kemai terkebalai dari ke peace rally ke basau ke hunger strike kanu ke trai mana orang yang ada kaki di bawah ilan hangi sau ketika jena nak yang ke AKMPA ringkat bat inong yalam bapel lagi district apati ki peranong yang kemai kai kerai sim dia percaya ni kalau musim ke strike pension ni kembali kong nak percaya dia Kembali kong kali ko opening letter kembali ay lawan di Sansni News ni Chief Minister kali kita ke agenda kembali siap kabar tolong mansange kamai kabalai tolong ke peace rally dan kabasau tolong ke hunger strike siapa nanti kanu bailong play menjur kawai ni kita inrakti kum kadak kejengnya menjur kiosgo ini kan Kumno nyele torai kini kede kecing Simrai nama pakai cusim kumangi karsulong ni pakai kum kecing le dibor kecing koman yeti nampak kum kata kebenol ka asom ka bangidon ka pagringkap pati kinongnya kali kumno kai kerai sim tu ko opening na to Sarkar Meghalaya dari bergerak dari berkenjoktin but the government of India the Airport Authority of India, but the Ministry of Railway, by driver, dari kali di bawah nama Meghalaya di balik sebuah railway station, sebuah airport, hindang nak designated spot, mereka designated jaga, balap mangkapang nama kali ML, namar balik ini kerja mentaki kali ML sisin berladat, wan bu pesenjar sebuah airport. Ada bu messenger ke airport mai railway station kiha panmino patkenlet cheki ki jaga boper kum khana para apaltan bazar nekin hapa papo airport shinta dia kana airport bagi palan jika shinta yaksi khasan spa kabai parking tiperkan mobil laya jasan spa untuk main driver musim khasan spa kabai parking atau kam kasir Lesi pi mobiang, minister pi mobiang, cabinet pi mobiang, kerai kai kasar spa pimrak semua ini. Kerai kini kerai perjumi, bolong dibetuk, dibapala kan membaca, muslim berdemian. Hai kita pernah kasar spa, pimrak siapa, kinai betul parking na. Kena kalian yang sarkar Meghalaya haru, kadai berpenting. Ya government of India, ya Airport Authority of India, ya Ministry of Aviation, nanti apa? Buat ya railway. Jadi berhai ke designated spot di Kinong Meghalaya. Apa railway station, apa airport, ke parking fees lu kali penolong real estate kemudian yang lepareng.
Kabala bangiru ina pensiu bakanum ta ya ka jing kamai jungi aku tuh meski nya aku buat